me ho apostati se bia busuafo se ya ka se ye bibi e wo nyame fia memo bi meta social media na kan tro se e na wo di sika komasofo no agye adi je se ye bo afore a wo di ye di obeti se ye de be ya de kro ye mfa nya de kro wa ye wo de wa ho kire brem ko tu no na hye so bedu hwama me se champo Chia etiefo nyina so ma menye enne na wo ka asem wo se emre bia na ye wo efidabem wo no no wo ka asem ya even at times the clamp no ya na enye esidis ya na eye oma bi so sika so di share envelope mu na de kwakoto no so ma me enye nwanwa eso yakopon epeja wo free techimai edu ba ha se ya ye enne no the day ya wujina no enye asem ketua enu ntini me pese me so me eto so ne se obi biara ya onyankopon adwuma se wo ya ese wo yi uyam wodi wa ho ode ne obi bomre eska wada age empa ya wo bo wo de wo nhwe mo nhwe nifa wo nhwe ne obi eye dabi na wo famu de ne watimi aye sambalate fo ndi okọ bebubu adichi wo subu wo mu bi na ye nyame adwuma se me ka kire Christopher wo mu wa sori fie se onyankopon ko emebisa obi o no ba be hira obi o dabi oni abusha pe so mo tia so de me yo very careful me mpesa asimesi ni mbeye pe no enye wo ho onyankopon ka so be hira nipa na wo ye kura enhia na ye obenya no ubetimi awu se wo yi ofiri wo hira nipa no obeyi wo ofiri wo hira nipa no ti Christopher yenhwe yi se yesi yesum awurade a yenye ne ebeboa ama onyankopon adwuma no akoso na dan kwa mabi no se ne dokas de no ebaaye no na wo hwa onyankopon wo kotu no a na wo refer no a awurade no anka Ezekiel e dia wona wo gira we Ezekiel anwu so ma me wo se wo pe enkwatenten na dia na wo de ye wo nye bibi a chese se woni wo bi hu ba kire nti e bi ankora no kwapo ya papa ya ma ne ewu ye enkwafo bompa ya ma wo so ma me nta wo de bia se ma ye wo ti ase nti no se bia na wo ska ana wo di bi kura ye yansa na so ma me ya papa fo bi ba ehiafo ni bi no na hwe wo mo Mr. Champion ye sua de mienu wa ha Petro called yes opamu wo mu nyina and wo face fu je to da bia situation bi ba ye wo hu free nipa mu yes onipa bi a wo twen bi onyame wo bibi hu no eye certain bia wo focus what is that driver ni wo ma passengers ni attention wo beto car na because any ma mienu wo contem do ana wo delay eti eye focus to wo mu nyina gu bola so na concentrate na sure ni every say any petri we hia nyina so ma me to be frank enyo mu ya no omkro so papa da bi omkro wa dia na wo ba ka wan sori da bi ebe si ano kwan ti to bire bia ya yen so nyi ni pani you hu na yen yi ye hu fi bibi cause bi wo wan fa yes so fan me hu me direction say onyame pese o yusu me no ibj cause bebre bi me jai fa me hu a me fa ejomo ekeka se ma ye dwe ba me pe minimum eba no se nipa o me fa wo a me wi a me kwa kosere bo ne fa che me nya ho sa time no de be sere bibi e wo nyame o ti be fa wo because so fa pe o do bi ho asem e na eba ti nipa ho direction dwene wo ho amen of am be the I'm say wa me da se pa wo sa asemi ho na ewi ase obi eni ho a wasum nyame eyie wayi na komam asum nyame yie a na magrias yo ebi nsida ebi ensida se nipa bi wo wiase a one wo sa edu de hiada na nyankopon atimi adane na chipaade ama no ebi nsida na asem we ya mama kai mi teacher ni bi a wosan me sofo e wo Pentecost aso de ye frɛ Elder Hansen apa na papa yi e kyerɛ yade na oye mfato ho bi de kyerɛ yen se ebra ono o hya ase a oye odi na sofodie kakra Elder Sam yi ni ade yi ya na o hye de ba aso dem ne yesere no yo wono mutimi sere ni shoe ne belt that time wo kyerɛ belt yi na se belt ne yere ne pano odi gina ho a
nanso so ta abrɛ no na nyɛma ɛwɔ papa yi mu na nkrɔfoɔ ne na epre nkrɔfoɔ na da koro de ɛme no asɛm a ɔka kyerɛ obi ne sɛ wo yɛ brother me nso so me yɛ brother na ɛsɛ yɛn nyinaa yɛ brother wɔ adwuma yi mu adan na woyi me afiri ho adan adeɛ wei yɛ adeɛ a ɛkɔ so baabia na deɛ metumi aka nkasa ne sɛ nipedu baabi a wansi wasopa na wanka ntimu a asɛm ba ko bi bɛka kyerɛ nti wobɛsan de bia wobɛsan sa wobetutu ahyɛda ɛma wunya akokoduro no ɛnyɛ nea wapɛsɛ ɔyɛ ɛma wo feel free ɛntumi nya ade kropɔte wapɛsɛ ɔyɛ enti yɛn so sɛnea yɛka kyerɛ tiefo yi yɛsrɛ yɛn nyinaa yɛnhwɛ nsɛm a yɛkɛn na yɛmfa bi mfirim sɛ yɛbɛsi kyɛsɛ yɛadwene pɔ ɛwɔ nneɛma papa bi a yɛyɛ yɛmma nkrɔfoɔ nsɛm a ɔmo keka ɛntwintwan ya na mu ɛnnepa bebree na wɔyɛ mu ɛnnepa bebree na yɛbɛtumi ayɛ sɛ yɛsi yaso na sɛ yɛde yɛadwene ankasa esi nyame so a minim sɛ mmerepɛ mu no nyankopɔn so bɛhyɛ ne ho animuonyam ne da ase nyame nhyira maame sɛ wasi waso ɛmo obi nsi wo kwan wɔ nyame dwuma mu da wɔ bra wo betimi ayɛ ɔmo de ɔmo gu hɔ because ebra Yesu Kristo maame ni mu tene ye no edes no omugu platform so no busa ne se aden ne ye homeda no wasane maame no ene wose ade wono de wonye so no mo person na no twifom ni mu koana na no twifom to mo ye no omugu da mo wone de e ka obi nkono nanka wapodam enti wo bu ani chiabu ni bi na ye nyame dwuma want to me meka nkyira o sa den wa sore ebe nyame adwuma nyankopon nya no ne ba na busua pani no ena nya no wofa no ya dwuma no na fa silence wo mu babo abrabo yi na nyame pejaw na nka o ma no ntum na rampa maledi ene wa ba asem su nyame hira wo pa na wanya okese se ye kwa so dem bia ne asem wo ho papa maledi de wunimu ye bi ma obi afa ho tan ane ujama ne so ntimenye maledi adoma chede no gu ahodo bebre anka wo de enso obepepa na de nka wo pepa na obi su no nwom to ano oto na ona tata last na wo ye de maledi na meto nwom kakra ye maledi de yewi ono eti maledi said ya make no de ye ka kosi ni se so wo asori dem wo fie ade a wonim ye bia no yero ho ye so wudi ni padodo na ja maledi unhira beka dem unhira ebeka dem wo asori dem so na anim nwom to a emfa de obi tinche ka no se nipa na ka mo asen nwom no kra me na matu biem ni ho to na nyankopɔ ani so na wo so wabra bɔ mfata Kristo maledi o ka asem ba ko bi maledi he enipa bi opɛ komo bebre bia ni nhira wo akiri nanka se wo hawo na da bia wo di gina telephone so adwoa wuntie akoso ametie bi maledi unhira wo akiri papa eduru ba bia se nipa waka o ma wa futu obia afetwo ho firi ne nkyɛn na ni awurade ntentam se zo ontie wa nipa opɛ ka se bia maledi ne hawo dɔso na me de meka nyina ne se ene nyame ntentam na mu padodo na chi dia maledi unhira beka dem nipa bebre mpe nipa nkoso na asomasi bayini ene ne waye sei ensem abete ne wasomo no wanhwa na amwa nipa bi di nipa nkonkonsa wa asor dem ho ne se de wosi ho no ne santem nyina wo enwomto se won ni bible kai won ni moye ne nipa bi timi groupu titiru yakọ youth no wanwan no ma groupu we oba so no da bay ya wa beje ne ma tim so maledi nyame so na se ye ti so betimi aye akosi awia maledi unhira bebrebe na te wo ho efiri bone ho se wo anya nhira maledi me da se pi yanso ye da se ene me mai woman of faith this week ye lesson me ye sua de fa ma me dokase ho ena me baba ko agona osenem nana ne tete no agona omu ye zifo kronim no obi enu se ne nana so asi se na maame ne boa na so nsi ene wo ha da ye ne ho se na so asi o pese o tie nse asamfun bia eti kronim na so adan wo bra na so nso nya dan ensi ye wo so ya no aka cho se wasi na so wonsamfun o pese o bete eto da bi enipa sa na ese wo ye wa brabo
you who free ni pem ni penny we at the mount 055190 emphasis me fa course na same way e be a kiss pa 05519319 0548931931 case no metras and I be friend okay 05519319 0548931931 obi ama omate hoas hello tumpanye yina one hello yes hello mpacho udi na program meeting for mama na asora yakuni na so bi ni bi ya na na achane sawote ni pano odumuja ete basa na osa option from na koso ko ni na usi waso de na ma testing west na so set we yes it's so simple but I will yes you yes two hello good afternoon. Afternoon, Pacho, didn't baby I can say free. The Pacho family, na next papa me can free I want to. Nana what I remind you. Ready as sama never see how to buy. Akoma so send your work and see me party. Wo ho nyen sem bia na work and then no credit because when I'm to what can be share DP if with that penya ko unshira. Unshira. Hello. Hello. Obapa udi enti o. Sompa Nkomo. Ani o. Pacho, good afternoon. Afternoon. Pacho akume. Me hoye. Eda Yesu ase. Nkomo na mudini die eyepa. Mesi asori. Ya asori ayeko. Me ma me de bia o de offer triko enso eye nipa ya omonso omuntimi nye enso ya na eye nipa ya nti ya mi nshira mo pa you ifo nyina chima gugwa so dem e bia condemn ka no so mu no guda no yemu hello the platform so hello me Pacho yenti o te Pacho company ani o me Pacho hello yeti won kakasa me Pacho de mo kana pese kan yo yenti o na me tuma yesu ya me fa yin sponsor na ya busi apenyi se onse wakase ni obi e wo mabusi apenyi se ni bi empo sa busi apenyi se na se ya komaba onse ma ne ma ne no na obi no o ma umpo Sileni na we are mentioning. If the person Christopher, they will say, yes, soon Yamia. And you will be near the air to me. Yamina, yes, soon no near the dana. It is your name. I need to take time. Forget face you what them ho. That will be a die. Namia saw die. Near you never sorry. Did you think that to me will be any chia wobu na so bunibi? Wobu na bunibi. Yen in a yam. Hello? 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 Young Fadi Chato, hello? Mama Pacho, good afternoon. I have to know about pint you. Mama Pacho, good afternoon. Yajo so kasa. Mama Pacho, good afternoon. Hey, kasa o yajo. Pacho, good afternoon. Eh, mommy. Pacho. Boy. Hello? Say I no muti o mu. Hello, Fadi Chato IBG.
Hello. Hello. Papa yenti o. Edia Abraham. Yo aja Abraham yenti o. Yo na 20 wo ata friend say of Uncle so of my my home and then about for contribution me and the class na family youth boys in the building sorry no say I think or buy 2 years you can't sorry of classification na model it will be na area put you a no you put say that me course with the matadi nya tadi o me de matche ya ko ne say matche ya ko ya how they call you and Yo. in what they are with ewa afun di puja idea family cattle papa na fa no what they are then no one time I Yo. That's I mean wait down yeah, that's a pie, Abraham. Case number 1, Yaumenu and our famenu or Germany. But say our bagana. Why no born cred do a brave for wa? One so come say. Kwa Under you go. E pacho. Ya kwa woman so. Ya brei. Boga. Hello. Hello, mommy. Me pacho of a menu ma he. Yeah, mommy. Yes, so say issue be na kananka na ye kwan se no be hia na. Pruaye bi aba mu fie nti. Wuntimi manti yem frɛ wo. Eno anti na ye frɛ na. Wa ma ye nkyiremu asembe na asi. Mommy, we dey meta woni watie phone na. Na we dey mene abai odi. Ne etesta warefo. Na mena tena ntia bi 10 years. ne pacho ai mame. Woni na na wo Germany ho na Ghana ha yi. Ne pacho na mene ne wo Ghana ha yi. Ena wutu kwan. Na me tu kwan. Na kwantu no. Aha. Mami ye pa Libya. Aha. Ana koy. Na hwe emu bre di mre bi kura no ne mu ya. Ani da to asa. Na wo se ni pa dun ko. Ya no. Yo kwa bo ye. Ba nya men chade. Ye ko du Libya. Mami, ani ko du ho no. Wa asetena no. Na ba yedin kakra. Nti akonya ba ase. Yen tu kwan, yen pan, yen ko Italy. Aha. Nti ma me fere, e kanya mo ha de tumu. Se oba nti na bo na me ko. Usuni aka se that ma me nko. Ya wate. Na me katre o se. Be me na numa dura. Nti se wuwa me wonya misem ma wuwa me wonya misem ena yin nyina ebo ya huma na me adom do yes Uko do Italy. ya do Italy it can for people you could do on Italy for abrabon na pay before buy if I say no so I will take all the rest and then also and the man bona man two years remember my mama is 2 years my bona man here and I'm so me do and friend bona man so I be busy and then also can say would na mom you could do yeah a bread what tena the matine ani paye me mauska
Bibi Samadia, Mamma be here da, and maybe be here by you. O Preme, with bring more journey. A yet in Pudians send me. The Jumans send me a wab clear. Rina, me, may bar punch you, but let me young crata. The nitty and I do not me Juma. And I am Yadom 7 years in the bigger factor. May I do it more for the over it. Mutu. Mammy, it's a penny cut of bread and it's a mouth. O baba no baba siane so pemoto organ and tibetomo to mano. Mammy, the part of I. Ah, moto what the quajiji susu na se. What the yet? Mammy, I out the bigger or compare. You pray for the beard. Now you news to the Goliath into all kind. Number 6, no from. Yeah, oh, my I'm double so me. And I'm a mouse. And your Jamamoto over to any bin a man on my pucano. Mammy, my patron. That's a soon put it. And then my face down up to into Yaga Paraka crack or Ghana. Yes, I see that. Mamma, me ohona pompena mette. Omo freme. Nante ojere ni asesa. Hey. Inte mama kra me da otoyo. Tebe yere forward here. Ni hawa ni na try to be here. Untimi nya saade na mo kan. Kumpina no wodene. Na mama, nyame anto bi na kra. Ni me best friend. Ghana, you need to be repeated. But a man more be a ham. Ah, you about a pen will be sending them. Edino. Let us send a beshe. A sister, may star. Mammy, no credit. No man young crata. You hope no me yet, no matter, never better. No other coming. Mammy may buy it. My madam from Nadi. Yes. I may call fear many unexpected, my mona money. Mammy may buy ya. May you have no tea. Hey! A tear tomb. May you have no tea. I'll be a one yam. One yam. Me bisano, a crop now. Then I didn't come on. Punka onka nipa onene maame no kureni onene nyina ebra makobere no amana ni lidia fa ina ho kire na mu de pema libe abedi fa onche nipa kura onene nyina na me hu se bi asomasi nenye owuya masna kama de ba maame mabọ me yere abọ me yere Megan Pato Baboni Patubi, Sabia, Asumas, now obtain. The mammy, study. Obidu Koshan Kwan. Young Fanunko show wo. Hey, my brother of the young. And you say, me pacha what you feel. Mammy, me pacho Annie. Ah, my bonnet. Into my money ferry for grab them in a secret way. Ah, what you to Mr. One, and I'm a fruit I can see a qua. Mammy, you dear one year. Me, no woman. I want anyone, mammy, and one son, I would too quiet. Mammy, it is a sin when was one in you. Mammy, I know now. My bonnet, my bonnet. Nabra, what one up on just way. It is a sin when who or where we know us our nana. Mammy, you will be a conodier, you made us why, Kafra. I buy you away, Mammy. Miss Fano, saying to beer, like a Madia, sir.
It is an we are besa one. Come on, come on, from my baba, you complete patrol. I want to name Blah. Eja man me patcho ma metiase. Mammy, me patcho, I now dear, ya dear Hamakuma. Dear Hamakuma. Mammy, you be the patia. Why, yes. I was gonna hang in mammy, me to run the back of the What would now I not read it or the white dinner to so. Adia Mayano, Anna Hanina, Abai, why do you need dear? One, no, buy one idea to tuning in our so. What need you to tuning in now? So, Mammy, Brama Cobre, a man near Manco, need Anna. A photo. So when you bet, I won't tell her. I'm a man who tried it. I'm poor. I'm a by way to you, mammy. Oh, now, my dear, here. Me case. I bet I'm on a say. Hey, and Chemi, the my brown anymore. Won't be the man yet. Mammy, do Yanko Pong come a bra, my bread. Hey, which answer can you be a bob? The other about no coin. Ubabo mudia. The one bra. Where do you go? Now the only man out in the ato sono. Once a son. And now Waboka. Mammy, a cat. A cat must penny what by you. Because you live a padia. A bit my paddy brave. A bit my paddy brave. Now they dinner about 4. Said the other is Ababe Juna Mamura. May I send you too many more? 4 man for the Mumbo may just a one who probably bry. Then I Japadiano do the Anto Sunitini Yamuawa Nafe. Yemen, Yamana, person who bear my one in him. Mamma, Yamana, one Yamano. That is my cry on no shy a day. Ah, Semusudi. Abunu for better. Person whom them pro our name. Now, any day. No pacho, Wabusia for Wabo, mamma. I'm in me buy and I tell you how I need to you more wish for money. Maybe I'm about penny. What sister Nkwane nim? Mini abape ono pro one time. I don't know about money. Na ese ukroba so na we. Mami, this idea my bagana. Na kroba so na wana mpese bibi nti wo betuja. Mami bibi nti o. Bibi na mpese meka. Mate. It is say wo de ohia ne say ababa wan won kire be ma won nenyam. I'm a patch. I bear my and now, on no man. Mammy, I buy you the bank. There is being no best friend. Maybe I see. Would you like to talk to motor? Mammy, media mano. Impo, Mamma cry, yare, that day. Memorica. Ono so yare me manika hospital day. Me yama no ne. Me na me sene ne sika. Man me bia. So ade. Ewi ase bo mi o hawo. E ma yu e su apra yo. Opeso cho se nye sika. Ma me tinka di bimpo ake. Ni jamano ni yo krata semi pese da be pawo na wo ba menchen ni pam no ne ni pie oni
fie so na me nin krata na me na krata na mpese me be fa wo ba be awo na wonim so onyimo mame no kre ne se na me kasa bo me friend video call bo e friend video call on pa on me call video call on me call because mame dey me mo me ne ho ne se on mu an nim bia setna aye se bi bia set obi a ne mu ahohon kakra two friend video call was one kasa video call on fampo wakata ni watatu kwa kana also meet na de ana wapa sore ana hospital ikimenso adama ni akambia na mayedi na bra woni ama ne de ntero de wonwene ho kora mame ni ama ni na wo metire ba ti ano de ya me botaye wa onen iya dino ba ma no onyem na ma ko onen nyem no on na me pete ni ti be ma ko onen ni wo sha ne yafu na di bible so me say mame wo hwe na yere fo wa ne ku ni dia 3 to 4 months ya di be 4 months patcha mame yo ofa home so why na yebeko fo aho na yakoji nchirimu na sem no ma home tedodo me se champoti wonte na imbusu ntrase ko ba na mam se wani abrampa so abem na fe yakofo aho na ye hu asem so mame me da se abrante asem ya wo kan no fo wajira so bi nya botre nyenye talk show ni we wa mpacho so mame me da se na abrante asem ya wo kan wo tu kwan no wone ne yiri trance na wo mo dwene ho na otu kwan ni ofem nyina so na eden enso wampa ba enam se opese wode ne yiri ne ma ejina yie nti okodru Italy no so no sabi ohun se ho no mabrabo no emoa no ena oto aso emfienso so of mami Germany de enam segregation ye wo no munti ya na nememu odempa enkrata na dwenya ne se oba be fa obey na nka ode no akọ wa hwe obey sebi wanye jenimu na sedi nyina wa ye ne kama na so of mami edu pepen so bi asabi o nye ema nyina na ya na wo mutimi ehye wo mo so akono no enna edume bi nso ya na afokubo bi nso ba mu ni afuto bi ba mu so a etuma nema ekokɔwie sei na wutimi wo sa branti asemo ya wo kan japadia dan wo ne yire no esuma ya wo da ne de na so ma ne mi hu ni se o suspect wono anadamfo ya opese wo hu no wono anadamfo na adi na wu esa tina sister no so entumi enkan na wo se one de so what be catch mpo a na wo wu anka obesa fana de esa na we say odowu ababa ebetimi poison me just say obetimi poison no enti we ni yanso so nka nche ni say bible kram ye ho kwan say do say de otimi ja oba no enti onya oba na chiridie na na japade na ya sebe so mama oba timo de wodi na di nyina ato ni nyina so no won hwe ho asam ka se no na mpo nkode ba ha say di a emsenke betwa ti akora na broken heart no ya achi no odo oba no chense ne oba no esi edo no chese bema say won sane yire nyemo enko fa die bi kura nka pe na nko wadwane enso si wo krokro obey sabi obey mi same ka so ma mi wo ya yidifu enti no abrante no won hye ne ho den na won fa empire bon so enka ho na yempese bra wa bre na be yakwa ama na kwa wuo ne ma meti ase na onua no meti ase won se onua ba no ye obo na mane no wo ye nyansafo pa wa kana no atumu wa mabusua ante fi se
ne wo mu eye no so no oba no wan hwe yi enhyeso bo ne beba no so no emmoa no enti so of ma me tu no for say one day ne beba ne pe no on kan kire no wo ka kire na em say won be transfer me enema so to yi me da access of ma me so me da se papa de ti hu no no mu kire me ya lutu ma yo yi wani adi ni o titi roma fo akokoduru fo ma e ma samse ni ma nowa ma goli ati de na no e bia mi hu ina I say nowa e ni nam na o baby akoje eja nowa open the gate I want to give you doggy nam say I do saga of ala tenia ba I say na de nyame yi na mudidi agose yo nyame hu ya bobo just a generation ni die ukunti abrochiro ma ne wanya kokudro ni be ma fofra nyinsi wanyem wo face be ma no wo pa bra to papa nkwe yo so for me da se abusiafo ena su yanda nyankopon asibiem se wode akyeye na mo kan ye ho na kyese ye du sharpers yakwa akonum enu papa ana eduru papa de boost immune system no de pagya nkwamo na hoden de ma ye nipadua na timi akon edi nyarewa nyina so nkonim ne ebe ma ye nipadua no etumi moje ewom ne betimi adi afurusane yi eno nti se wutie me na se nipadua no yare hyehyem yare hyehyɛ sani ye udidi kradua ne ntimi digest ye untumi na obesori na pana ho twetwen widie mu hyehyew usisi kotodwe ye koto a one ebe koto so ye duru si ye sori an waka ho ye ma ye nsa so a untimi ma bidi amedofo utie me dia na chese o hwehwe police ni na duro no in boost herbal mixture na wo pa bia no ntentem so pa na atumi aboa wa ma de me kan nyina watumi ayebi in boost herbal mixture de me se free sharp herbs na de nipa hia ene de hia ene ade amamun ni hia pa ni se immune system ni ebe boost no ana ebe pagya na ho odin mu ni a promote a general well-being no eno ntime pa chaw ura herbal shop licensed chemical shop pharmacy bia mu a men share dro bia anim na memu se dro bia na nempo de pharmacy udru ho no ma anya ka se o pa bibidro ye kama e boost immune system a ye mu odu fufuro bia se in boost herbal mixture udra pharmacy na nipa du ejina ho eto edura ubekom na miensa eto in boost adentia edro no eye papa because we have pharmacy nura hodo a egu ho se yekoya nimu paawo ye nyanwie ye kosa ye pese ura ho pharmacy bia na se nipa du gina ho a nipa nto in boost kura nye nipa 8 a ye boost ye immune system no wo kwan soronko kwan so a chese o how bia eni akire in boost herbal mixture eni edi sa adwuma ndi ama ye numbers nye 0246 20 8496 0246 20 8496 and 0261 388 149 0261 388 149 a day now de ma woni padua na boost immune system no said be ya moja betumi adi afurusane ye na woni padua na betumi akon adi bacteria virus ni infections nyina so nkonim eye imboostable mixture de ma imboostable mixture ye unique ne se eno no eye bibidro hahama enubrahini ene ade aye na so so no ono Pansa Dr. Steven Yako Sharp ansa no de adro bebedwa so to ne bo ase pa ehwe de oman ni hia de wiase hia ene se ebe boost immune system eno nti ha ma no wanfa ba akopɛ enua hini no wanfa ba akopɛ enubra no wanfa ba akopɛ o wasisa na hodo ene ohwe de okeka bom a enkofo how bia enfamre yei na emom ede apomden mapa ede bebre yei eno nti imboostable mixture yanfa ahaban anasa enubna osa enko an ye de ye dabi eni anfa de normalize sugar level anase control sugar level nko an ye de ye eni anfa sisi ade anakotodwe ya de nko ade na ye de hahama hodo ne akeka bom ye wie ye no eni de ma doctor fo a enim de Kwame Nkrumah University no mo so hwehwe mu e na omo ka se edro no eye more or less an immune system support ye wi de ma FDA for so gitum se no kwasem ni se edro no eye immune system support na no kwasem ni edro ibe adwa so adanse a enya efras yanum imboostable mixture wo bra edro ni pie adwaman so no ansa na covid beba ne de ebedi adanse se covid-19 no ne enhye da nsuro esan se immune system no wa hoden asa virus no
na ebi ntimi enwura wo nipadua nim said the doctor for and I said World Health Organization me ati ase no na afei so na nya no nko yare bia na sa de bia ebo ni din say yare so immune system ye weaker ebe help say infections bacteria ebe nya nipadua nim na ye bra wo immune system no aye weak be kire say ebre da form a ewo ne nan ya wontumi nya ne ho hwe ontumi nsori no yare bia be nipadua nim a he immune system no waye weak enu to ntimi nkuntia no enu to be he nipa ba akofo or diabetes or pressure or better was more ulcer or a big cramp na typhoid bi so she baby oh me nsaye titiriti menu matumi ni di ya na miti pai me pa nipa ba akofo ne yare bebre okọ hospital so a ya besesa sare yare ni nyina edro ediama no na waye na de eye dro ba ko pe nanso ye adwuma bebre woni padua num esan se ekra saponis ekra tannis ekra flavonoids carotenoids ene de keka bebre amintimi enfantudwa esan ye brain nti ebia so adwuma edi e woni padua num fa numbers no na ye nto aso eye 0246 20 8496 0246 20 96 so ofa bibi ti se carotenoids a ewo imbustable mixture mu a na se obi eno madro imbustable mixture na owo cancer sa de na ewo mninti ebetimi aboa no ama cancer no endi ne sunkunim se se ni nipadua no kra e na afin so se wo nu madro ni bia obo ho ban efri cancer ho sa compound ya America na asem ebi wo carrot mu a yedie a eboa ye nipadua ne pa ofa bibi ti saponis no so odi beans anasa tomatoes anka wo se wonya biom yani aye kan na yenye sa anyoma ni nyina ewo mu ana enam se nipa dɔɔso na etwa se akuafo de aduro kakraka eyenu bna ye no baye no se de bia ebenya ne ntentem so ntine etoda ya na wunya ni nyina ewo mu enu nti na wo se wo depend on plants anase nubna na wotimi di nya sa anyoma ni nyina enubna papa ye kanfo di ama wo so de imbustable mixture unum imbust na saponis na ewo mu no hwe a control sugar level no e di ama enu nti so obi o diabetes anaso obi a diabetic patient me chere si chere ya de no wanya bi na doctor de what we draw so sem no na control no emfama wo a me patcho frase se wo di imbustable mixture na e ka ho esanse e wo testimonies bebre ye papa bi ananka o si from 2016 diabetes na hanama ekro atu ne na ho na onom ne doctor edro ne de na so di imbustable mixture kan ho no afi ekro na ananka entumi heal no 2020 na ekro no astati eheli se no ehile achese ono akasa wanya apomden mapa okun ade akonanim medofo awutie me yare ben na etete wo wodie no akọ hospital doctor aka che say cholesterol no aye ss woni paduanim wo sheki imbustable mixture na bo se bubbles anase ekuro bi ewani eno ne saponis na me na oka ho asem no aduan nipa wodidi ofie kra na se aduan na srade wo mu a wohia sa wodi soap ebeka wonsa ansa na srade na aka wonsa no watimi ahohoro eno nti na ewo imbust no ani no anase ewo mu no eno na ekọ wo fat no excess fat no ekọ clean nyina free ho ade amawa ohaw bia eni akire afin so tannis na ewo mu no eno na eye osi akwan ewo nipaduanim se de be ya bacteria virus infections enya nika ewo nipaduanim ena afin so ebeboa se de be ya unipadua no akoma no ebebo yie na moja ne bedi afusane yie entine no bede da ho na heart attack de woni no to nkwanta achesama pai bedofo awuti bonosus na wunya ne eyebebre enu nti emma kan na nkomunya omumensisa omute yaw pa ana oma na nkomo de emeye ene yomudi adanse se imbust nti se nyame adomensis no onya onti pains se mama imbust minyame mensis na mitimi ba adwuma mitimi froka mitimi bibia de a ene ewo nsoso wunya mensis aminu aba e wo so otimi kwa adwuma emfa menstrual pains yi wo ho ano oyese ebeka se bi wo kwadefo ebiso na nkenti sa frase se Mr. Chane ye wardrobe na abehu difference e wo nipaduanim afenso so bema o mensam kwafom
ana enemu yare nti amo aye week e wo mpem ana flames me kire amaman ana woni padua no obre ama waye week medofo menkono maduro bia keke sebi mpredua san menkofa bibia spray ade ne ho na mfa nkoye adwuma wanhwe ya benya komanyade wanhwe ya betimenya stroke wanhwe ya betima se wo sperms no wo be se wo energy na se wo strength me pa cha obomoden ne eye wadru eno de ebeyi ohawe we nipadua nim ni nyina afiri ho na wi a wo natural strength anyankopon de ma wo se be ma no eno na ade be ya adwuma ohaw bia eni achi se bia wakoma bo periperi onase na atatai anase wo sisi kotodwe ya wo ya untumi koton story a ye kanfo imbuster maw ya na edro imbuster ba Mr. na bi hu se friend de age strength adentia empanifo do mo ho atoso o mo no ma ebo o mo pa eno nti so pese onya asumdwe ye wadwu enye se na ye be from am yare papa yare rational de no hospital me pa chow but modin na bosumeso a wato imboost no wantimi antokra nya 5 bottles fa ko mama me no nonom fa ko ma papa no wononom ubo se obenya asumdue na wankasa so ofie honom wakipu bi wo ho me se imboost ba Mr. na maninya o first aid adentia ebra yare achi obi mpofiri mu so no fa ma no ebra wadidi awie aduane no hyehye wo bo fa numbi ebra wadidi awie a wo bo hyehye wo no numbi sanu omani nyina ebejai na imbuster busuakuo no ho a eye apomdia busuakuo eye tiawa o registration eno ani se wawra Herbal shop license chemical shop pharmacy bia mu na akohwehwe imboost Herbal Mr. police ni na duro no na aboa na asoso atumi abeje apomde mapa ama onipadua mepacho edo ya to apetinga na hafa na ba bia pharmacy akese ne nketua Herbal shops akese ne nketua drug stores nyina ebi ewo mu opedodo atu a imboost pharmacy ewo kumase kwade office ye ho no ma methodist na sorry ne hwe ni mu pe ye tunro ho se ye bibidro se ye abrofudro bia ye obi ewo imboost pharmacy brand ne embedi dwuma ye numbers no 0246 208496 0246 208496 and 0261 388 149 0261 388 149 Medofo imboostable Mr. Dia imboostable Mr. Enam so police ni na ye nti e kan imboostable Mr. audience say opo sini na do no so fama me da say ya da say oba fefe ya nye birthday ni fro na fe ya me frɛ mamfo wa we nana ya penamai odi ni birthday na me ame mama Queen Eleanor the first mama efe ena mama na ahema ono ani na achese 70 years ana ese ne ho fe yie papa na wodi na woda yesre wo suru nhira kwatenten e de mano mama efe se wodo ni bebre ena wodi na woda yu bompaye eyi apaye e de mano we Reverend Dr. Solomon Kwe ya na sorry ndi say wan ka o me de kan ho pe di na so woda e pa cho jina na me fa so ndi nka ho fa nka ho enye enra me di ni nyina ka ho ma Reverend Dr. Solomon yo me pa cho no da sa for friend Transforming Life Ministries asin for su papa wo hwe tie ye papa ene odi na woda bompa ye man se onyame nkoso ama odom ne nyekese musrane no so na wanya adwuma onyame twadwuma papa ene wodi wa woda yi Sompa Nkomo ene afo ni atiefo nyina se ye ma wa woda pa we 3rd August right yeah 3rd on 2nd August Oheneni fan club ni Destiny Ladies omuko boat party ewo London and nti enyasem keto akra ene ginam ose afade no mane nyefufu ompe nkwada bia wo ho sanse twi omuko twiso no enye nkwada ntwiso mike ene beki onum na ye ni nchiama esi wo mo na aso
ti bomode so be contact wo mu na bibia nso nye kama ya mo so mo ji say 60 pound ene ya me ameba Dorin Ohenapia so am divisional police headquarters Ohenapia di na woda kromo Blackie aba fefe ene wodi na wodanti enti me bay was me pekuna mano e pebe ma ne hu twa ne hu hwam wodi ne hu ni na obu nipa obu oba ya obe wale me be ya mame enu tie na wodi na wode Ohene o ma me bompa ye yi apaye si onyame nhira o onfa nko animu a kopem se obe IGP oba o Ghana sana obe home awa kai nene abije se ka bia obebu bia obetwia enti ko lang ayi ya Lancaster home akoko kodidia ne kan nyina obeba betwia hip 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 hooray adi for so hule oba pani matam ekwafoa wonya mfinhia wo hane mienu memene de ye ni abre ye konkranse kuma ane oba pa medu techi my Trinity Presby ne ma Oheneni kumbe ma ye bukali na ye bo Foster wo yensi ti anyasam keto akora wo nkranse kuma Presby for ye ni abre ye nyina ekotai ye maame amedu ni kum na ye bo Foster chi Trinity Presby for na de ato ye ni no ne yakoboa nkranse kuma na wo chi awiye ne yakata ya bere wati achi amana efefefe ya wei ene mama efi ene mike ene apostle kwei ti wo adwuma awiye o se de bodam papa asa yo abusiafo ye kwa homa no so Mr. Menu Aubano hello fowa hello ma fowa ma fowa te say me andu mo na wo me hoye me patro me say ye din komo na ye se na wugina line ni subi mpatran ene me pese me twetwe akwachiri eye no kure se uku ba ye wonyem mpatran ama me di ja choko si na busu afo se unche dia wonyem ampa mpatran na woni wan na nyem ene makacha nsende wo me nche dia na wo twa bibia so na wasan atena wale no wa wale ana ase de na de na be ma no ho na o ma ne no ma na ye kama na fedi ade no ma na ye eme di kwa so ne kwa no busi afo ejiche se ka be ma ne beti ase a wo wi anka wo san peni so be wale wa na so ando so njaye na jamu apota na me njaye jama ayale jama wankasa fo wa no em se wadwene na nya adwuma eti na apen en wadi nkwasi asem se won twa bibia so na wo wi on san wa en na kire ni pakro so a wo se agire dia wo ma so kon en de wo kire ni pakro no hwan na ne nyem wo kun no wo se no no pesu ohu hwan na wo ne nyem ma no ye de ka ho asem ama me de jwa ko si no busi afo so me pa na chwa de ese de won twa so eti ba ma ne de won kire ma sana de honya nti makata na so de ese de won twa so ini frisu mi ada aja meso so ini frisu we se champ problem na sa ba na kasa na nko ankasa so mame maybe so akokrodro wote afidie kase we se wogina sompa kase we se so atumi abie wano se wonyam yaje atum na efie bi mu na obetimi di dwato akọ ami apre se be ma ya wabo ho kase ya ma bia so busuafo so wo no wonyam a wo wi a won san waro na re won ko na yo ba wo Ghana hase ana in fact gay as mo ya wo kind dey adre no sebe atochi kakra na because Ghana has said dear efie bi ni ho aya sebe won mo ebe prince ade we say so enu ti se be ma ni say
for wa ni openi so be hu be ma kro no a abije be fra be ma ne ma ye na se ne esi kro ese be ma ni nim ni ono ne nyam e na so no wo pese wo beka na se wo pe wo ware dia ene ne ono so pe no yema no na se sa no ono pe no na ebusham be prince a na mo sa ware na ase wo se de enwanwa me na se wa Jesus ma me hu ni se abaya na wo mu ade because se wo bu kunu wo fari wo kunu wo suro wo kunu a saa de ewe a waye ka wo nye da be ma ekwa akwantuom wa wani tua ho kire woko ni ofa mu osinsuo so hu nsem bebre unim obesra wo se bompa ye ma no se oba a wutifie ene eminim pa ye bokro obo eminim apa ye oyima ni kunu ni nyina asi watimi ahwenyame anim bema waware ne wawo mamu mienu watimi akwa nyinsen ya kire bema cross a wosi ano de wo mpene ena mema nyina shanenso woba wo mu emfa no na ma ade ba kwa memisuro wo wiase pa de biam di hu abobo dwen ho eye se obi choose partner ade ehu o enya ade ye cheap because partner no beti wono kran so betimi asa abo form ebi na ato ye nwa be mai na de ye me hu ye me nwanwa ne se ba ne sen e na wudi pa abrochire na wo ye nwunya pade a abaya akoro ye din na wo yire nti mempene chese eminya be ma kenya de mempene na mempene because generation we na aba no ma enya grow so dom ni gomora kran fa no sa generation we na aba no me se ma sagrante war ankasa about relationship any aware ma enia me ekwaso tro kan no echen sagrante war eyensam we ha adwen be mai de ametimi aka ne se me hu se be ma no be Chelsea supporter obeso because broken heart pa Chelsea for ya famwa na nyame ahye ne wan nyam bi asa wom ni amepese be me so me ka kire ne se wonya ne o keka ne empese ye beti na asem ato pa odo we die sa broken heart we bi na achi obi ma wode ensuo ne sem na hohuru tea bread ho no ma broken heart we ya ache be me ya mpa homa bi ampentem ampensem bi anka kire na be me obetimi aye ne ho bone ye nyina ye mfa mi mfirim ni entu ye hofo ma me da ase ye nyina ye tie sompa malady memma hwe ye malady memma bi omobo malady de medical care din kan ne ma no mi onukra be ma no nko ye ayi bi DNA ibi so jo mo wo ya nsa no malady no krampo no we ya magidie bi amfiri ba bi amma obetimi a onkonko ye no unu sasa ankra no mi enu so ye ni moja mi agyan so aka nse malady oba no ebaifo o ebaifo se wunye bayi a malady sanse munu ne nsamfu we wutimi bi o twa so yentwa sam we so kire be ma usida na malady be ma no su a wo su na eme ya asema wakatwa to na eme de wo si wo mani wunu nipa kro onu ankasa enipu he nipa keka kire no nipa keka kire ne se kwa na damfo sa pepepe nipa keka kire no se na ekoso ana akwa koduru ebi be freme busa ne se bi o suspect se obi na ayana malady anu odin emema nyina nsori malady mema nsori emema ye wo wiase sei obi anso mfa koja moniti malady anu ya din so oba ujinidi ane ne ti na malady watimanyem malady mema nsori fa koja monti na ubabia no hwese odi ni kwa fa fidiem malady fa ni fa fidiem aniema yehu ade aye fo wa ye oba fo wa ye ni paboni ni ye udini malady se oni be mati ye nyai ti mi akwanye mbosume nan na branti esenyu obi na efrefre na no ati abro kire gusu manew malady ade ba ko esa wo moto no kra ha woto mande mpra moto na abranti ndi huska ban oto de command mpra emema nwane every ma bi se ho fo wa ye ni pabia malady wo ye sorobo akwa o de ni pampim wo be se wo nyina hwense munu bi wodi se ya tena se aka bo be ma ni din bo ni pakro usura what the yede
malady on the one money nya bibia manenka on the omodi no na ye hunu se eye nipa somasi ne nya bibia manenka e de ntina tinka sanse munu wi onu ni nua be ma ka fo we se de wogina wa wogu ankoko nka malady ko bepene anko ntiase da onu kwa na ekade ntuma bebo ni mu no adi nsem hunu asem we si yaka no he asem we malady efie bem ene yakasa asem we ye besere fowa onko na ti no amra bema no ba ho ba no ba na nibra so broken heart di antizate ama be me su ni suo opatana ni ba bi empata malady mo ya wo 3p garlic mix yen konko jibi ena piwa ke for day break eye kama so na no sai otitriti konko jibi ente hyewa ne kase am eye 3p baby e to na duro bi ada ubenya bi ato eye toa ehwe pai tini ye kokko kona ko jibi ya hye ne so 0248928824 offset eye du papa eme nyina dofo ni obia konko jibi watwa bramu no ko jibi wo ya abasa ebe boa emwa hormonal imbalance ni nyina be free ko jibi be doctor say bibi din bi afifra wo ni nyina be tutu eno ne friend ovarian cyst ebe ko untumi ntukosua ebe ba bebre me pa cho eye midpoint pharmacy ye ne de aba midma tablet ya no so ye ne de buy ene ne suspension ye konko jibi malaria dro tatashe ebe ma na dwane 0596 607-858 in health medical solutions ye kwa jibi sisi Ohema detergent eye kama ubesi ba ukiki form wodidi abegro nsa nkoda ne fidi bottle ye kwa jibi mu be kama ama no ho ye den e pa cho ba bi eton moda ka ni ubenya bi atu kate ye Dubai gate level usu se cha me come ne the palace ewo ho bebre Kumasi afre 0540587790 and crying 0245155966 Liberty Conference. Ye kwa bompa ya kudi pa. Ye wadubu ache. Ye ko. Unyami akoa. Ye wura ho se 26 July. Ye ko bompa ye. Jubilee Park. Ye nyina fia ni nchire. No pano nsia pepe. Ye ko. We fruit direction. Ye kwa ko bompa. Fa envelope mienu. Ni fa nko. Eniama wo mpere twurogu ba ko. Chire cancel. Ni twam. Ye wo penfa gu ba ko. Chire approved. Na sadan onyame befa ne boy ni so no watiasi na onyame ba de ahofadie be kofi oh glory hallelujah Royal King Cracker yen konkwaji bisesi ye bisiketi eye kama de jojo koma no ye enkwada na ikosuku na de bia pia wo na wo de atu no mo akate graw na wo sen no ipa cho ebo anajo ekombo otua wie ya wa bo nsu aguso o think kratwe FDA o magiatum ash foam ye kwaji bi ena mi kotobi na abrampa sesi e mi sole ya upedi emu dendenden ni bi enu bi na mda so hona me ya eti mi fogo ni bi fogo no ani e wi am no beko e bi se yenko akire me showroom ho be nya bi anti mi kotobi fogo kakaka ni mi panso eyo me edie mada so amu ni edie ni eje mi da so de sedua dodo wo da so a straight o na me hututu me dodo ata so nyina me ya na me se edie nkwase empa no mi go to me as from se bowura ni showroom bia second size o obema obi mi di ma fo wani amawo Dr. Time da so gini hudi enti obetwa bra to yade so ententempa di yamfi ani nchirem ebua kwa agogo e ho ne ye wo ipa cho kan ho e oso wa mo yade din a eno nkyere se onsa 0500-727-215 me pacho kenjen eye nsukrogin fire de bi edi nsuo ye kokoji bi otopon akala ni wom oji awade eye kama obrema UGC tafuni ro busu wo ho abaruto nkwanta wa obenya bi atu so ami so fama mi ginam o ni bebre 0241449191 Express Group ye ko brochire ne ye Canada ye ko suade New Zealand ye ko pesika Germany ye ko hosesie no wonye visa no ma 0552822787 Lawson delay my capsules Lawson Locke papa wonro Lawson delay ebem wa delay Lawson eba me sha ebem mama ne na dwane ebem ba be ma wa ye mre ubegina join the say how ni nyina beko brayo mu how ebe ye kama ye tone dro bia ubenya bia 0242133577 grow fine ube grow fine
umoja aswat eye grow fine umoja awe eye grow fine kokete so a wona eye grow fine uchima ni basa ni nyina eye grow fine we de nani asɛe eye grow fine ayade awie na ho tɔ eye grow fine mu ato na ntumi ni di yankokwaji grow fine awu na pese opi abonti eye grow fine eye ye ni aye koko ene ye de aye eti ehwam kama digital eba center ye de aba hia ye ka na no bonti akwakotobi 0244596532 Dawood dokotai wo ya de se ya dia wontumi nsa eye jimi kwata adwaman krono anu de wonsa ya ka nyina otu ase wonu 360 na de want me ni twitwi edweso krapa e woni ye wo 0241244012 tina abrampa malady abije my friend my talk show ni metra na frɛ bra na my yes I am sending talk show ni friend my hey and some more word you some more word ya rehusem no me emotional with the talk show ni metra na hello ma'am me pa chao jamenu ya frɛ wo ba no waje atum sɛ no kore wonyam na sɛ oso ode adwatoa abrɛ mu senka muntwa sɛm no so na bibia na ɛyɛ no kore mame dwatoa ne de me ba bia me wo no ana me so no mabusuani no me mame ne frɛ me due to ya won the man tie na o suspect say bi ono wonyon wona wadamfo bi na anyem ana because ebusa no nso wanka Sompa FM mame no kore wo me say me buy no nkomo ma ko mu bia matana bonten nipa na wodi sa aduma no me ne me yere toriwa no we ko to bi no na chesa wo hwa obi a wo ban mu nipa bia oben but we didn't mean funny and to ja for now ana chesa wo wanya what's ba wo pese wo tie firi oba na no mame standing pay for time yam fa atisem enya sem na me pese me am a wife for rualo etuno no mutuo eka ono so de o se agira mo de a o maso no konwo nya de a obeka etu de yeba wa bra semeno so wa nka meno me ko bo ni be mani bia sine mi kan ka biko atu ani sabe ene samfo me hwe bra makọ bra wo mame ntinwi nkoa ntinwi ba ko 7 million ewo Ghana enwi nko a ode be hye ni ti utumi to ba ko 7 million ewo Ghana bosumi bia meyere ubo utim before say bosumi na kwa bia matomo to amount mame bi sana say full bed we use 14 Pro Max no me ana me spending ma otoy inti me house inti beda yi ni sumi na ma wie ye abije yenko bra kasawai bia broken heart no ade bra na ekoro no ehu Ebi Herbal clinic na otie nka enne ewie na ebi die de bia me catch say wani na okania wani na opono wani na ompoma ano ti dani de nyuna memfa wani ni agoro wani hyase say bo nka ye pe e wotutu mrika na de aba be pie mu e wo ABA Herbal clinic ye ne ye de ndubna ne amban kohini ni abna ya yam ne ti say du sam ye de mawo wo de kwa kofra aduane e na edie esan say eni yade etremu yade eni yade ye ntini mu yade enti se we nya de be ko tire ni mapepa eye ntini so mane pie we ne so na de ahoto aberwa wo de weni yade de be chia na mum na unya ho ayaresa enti bra ne be pie mu e wo ABA Herbal clinic yen de na sade amekan surgery nsem bi enimu operation nsem bi enimu oba ye ma wa hwehwe ni we bia ye ma hwehwe sefa so woni ne so eye ndubna ne ambe ya ana de kwa kofra wadwiane eye powder o de fra okoko na obedi no rice water na obedi no onkwan na obenom no eno na o de fra nti bra ne beje wa yaresa ye okwada so adwina se
market ne chipe na yebutuo kwada so adwenase market ne chipe na yebutuo doma hinko nso de ye ben apie kubi coastal no Tuesday market ho no ma be hu ye ho ukwada ne ya wade bia ya hafo go so Genesis FM promises one ma if ya da bia ye babie ni eye adehye FM promises one ma numbers ni ne gina frɛ eye 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and I say 050 281 2161 050 281 2161 na wafra ABA Herbal Clinic na one yen atwetwe enkomom sanan soma me se ye fra bibi solar retinopathy sa me kan solar retinopathy ani titero ne ya ma me no mo ye adwuma wa awia so yi dane de nyina awia e kan wani enu nti na me ka cho se awia kan wani eche awia ne nya direct contact na wo eyeball na ekofasa ya de ya maboso e de abrewi bibi wani ne mu ye fra na retina yetimebua ma adwen ne ni di nkita ho dane de nyina nti se awia ne dane de nyina se toso a esei no eno na wani ne sha ase se ye kokko ebe sha ase se ye ohene obe sha ase se oposa na fe e kokko na epunso wenti to mrikam be pmo AB Herbal Clinic ekwakofa ya de foforo de abeto so a de ohawo ne amane enso ene bebrɛw glaucoma yade edi hene wa manfo ni so de bia meka choro se glaucoma yade no eye intine da adwen ni mu potokasem ye fra no optic nerve na sa nerve we sa pressure nyaba so pe na kofa glaucoma yade e de abrɛw glaucoma na wo ho sa no ye omumienu obidie yaka kire nsa acheyi papa edi mfie du nanso onyinni esane se onim ose epie ye be ye mfie mienu ni esane se glaucoma ne ba kwa your friend open angle glaucoma no ono na obo onya abotre obedidi ntine ne so obeye so adwuma be ye mfie no mu ko mfie du ansa na ahyase se epie wani ne so to ebu asem nkola abrem na menni ni yade na ede na menyi ye no na eni yade no eba na wo ho ne mum na pa bebi ehinta edi ne dwuma brabe pie mu ABA Herbal Clinic yebetu ase enso ede amount sanso ne wo angle closure glaucoma on the osase obebo nkaye utifa be shase se epaio wene ne so be shase se ekekao ebe de ba begina wasom na eno no wentu wa na mo ebe wie kire no enti na twifo friend se hinte fraye obe hintao na so pie wene ne so a ode wisi beba ode ebo ba begina wene ne so hwa ade ase wode wene ne so aye fitaa no onye firi ebo ne pe wo hwa ade afi be shase se eye utum ohonom na abon se wene no edum uwo bia ABA Herbal Clinic and I make them for answer the amount numbers in the agenda frame 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and that's 050 281 2161 050 281 2161 na waba be pm ewo ABA Herbal Clinic ye for be refractive errors nipa dodo no many omo ya no problem we na omo femu asanso obi wo ho no man oye myopic ade we kire onhu etubo nse nipa dodo na sade we kire pia age wa ben ade na nsa na we hu ye short distances bi wo no man ka ogina obi fie kire be wo se hu no enso se mehu se nipa abanso me nhye den hu na nimiye papa mesero we na sase se ebo nka ye sanso na obi wo no mo presbyopic ono so ade ben ni pia ono nso hu ti agyewo nipa dodo no mo hwe phone so na graphics so a o de ta hwe ye papa no mo kan graphic agye wa twe graphic na de akọ ekire ansan na we hu brabe pm ewo ABA Herbal Clinic ye betu ase enso de amount ye ma de ade kwakọ fra aduane edi na de ne ahoto sonko kra no enso ebebero sanso do na ebenim optic neuritis ameka optic neuritis yade ahyase efifi won koremu ubonse na adwene no optic nerve no na ahyase se epeja enho no na ubonse akola bi won ma ubonse kakra na se nani ase aho no ebitimi ye mpanyifo nani ase aho no be na nam yensa na ntemu akire na ase adwodwo kama ewuma na eba kyerɛ wo sɛ nintin ne ba kwa hyase se epeja ɛwɔ adwene ne mu tutumrika na fa ne be pmo ABA Herbal Clinic obi koye ene yekoye ne surgery cataract ete ene ekoyi di free ne mu
but ebe wie akyire no mfie ba ko mienu ntam akyire bi kura de etimi ye bosome afei ne ne katakra ohun dia onye brabe pie mo ABA Herbal Clinic etene nso se wako yese wodi ani fifi wo tire ni mepie wo ani na chi a ana na yefra no subcapsular cataract no fa be pie mo ABA Herbal Clinic na yentu ase ma ye ma wedure be ko tire nim ebe na ne no edi nsuo ni mfene na beba na de wa hoto no ebebro numbers ne ne agina frɛ ya 0541 5199 0541 565199 and that's 050 281 2161 050 281 2161 now the ABA Herbal Clinic atwetwe nkomo ye clinic ye pharmacy ana ye drugstore and friend kase ye mfa ye ndro no deliver mfa so for time hu yade na ontime mfa edro nka onimi mfie dodo ayade ne dia ohun pempen so ayade ne duwa anya de obetima de edro account nti na dande na ka cho se bra ye na so ye edwena se kwada so ene wo kwada so edwena se market ni cheaper ena ye butu monso amo the man ko ne potem no ye ben apia kubi coaster no benada dwemo Tuesday market o obo ye kwada ne awade bia nso de Adeshia FM anase Genesis FM aha wa half go so na efia da bia ya Adeshia FM promises wono ma e wo bebie ni so ehia yen e wo ho enye ne yade nko an yesa e wo ABA Herbal Clinic ABA se oba yen card ye 50 Ghana cedis ogia okwako ho doctor ye we fidi e be screen body ni nyina ende free ye nje ohwe yade bia hinte bia ebe yi no na aka enso e de a kyerɛw sanso ana akon so fata so oba so oba be boa nipa o se on de dro de be ma no charge o na emom no charge ni mpo no esanso peso okon se de dro na tie how effective e dro ni yenti no o se to ase o de je dro ni biko kano de ama no sika no wa charge no chemu miensa tuemu baako charge bia chemu miensa na tuemu baako je dro ni biko ko yusu ne hu se de tie na fa ya ho boa efa bra enti no se stroke kra de mo amu stroke no o se 21 days na watwe miensa o de dro ne kan wa edro ne be kyerɛw se metoa so a be boa me anase emmoa me o diabetes akofa diabetic retinopathy dia bro ye ni yade ye na se o diabetes ne akofa ba ya ye de boa ba ko bekum no ma mienu ye bekum diabetes ne de free wo no mo ne ye kum eni yade ne nso de free wo tension pressure no na akofa eni yade dia brewa eno nso ba ye betu ase e de amount ye man power na ye adwuma emema na premature ejaculation e hamo no o de boss so ana we jemu a bra be pie mo e wo ABA Herbal Clinic eno nso ye inubina ne ambe ya yam te se esam ana ye de ma de kwakofra kubensu ana anom na de ahoto enso de abro e man no infections awodo e ya ma dodo na de asho mutirim se o nyanya infection pe ye nemu ya de enti no ofere so be kana asem de achiro bi nde public places awodo wako baby wako urine bi closet bi water closet bi ni ade ade ni na timi de infections e bro and they eat awodo nyina boabo no che timi de infections e bro enti bra eno nso ye powder ya na ye de ma wo de kwakofra wo na adi na de ahoto enso ebetimi abro numbers ni agina frame aye 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and that's 050 81 2161 050 281 2161 wa for ABA Herbal Clinic na na yen so atwetwe enkomom sanso ana yade ya wa glasses ache ahwehweni wa ache ama weni asa ase se enhono we so we yade a your friend say inflammation of the cornea no na ase se epejepeja the keratitis sanso bebro brabe pie mo ABA Herbal Clinic na yentu ase enso fama weni no won nam na ekata eni ne so no aha eno se ase enso se enhonam if I had chalazion afi emma nenso dudu na ohun yen eyelashes we no eto de bia obon se wani ni nchen asase se hono blepharitis na asase se eba besero tutumrika de be pie mu ewo ABA Herbal Clinic yebetu wani yade na se e de amount emfa ho ne se de yade na tie so for atade de bia waka na asem me wo hodo mpendodo anipa ba waka cho se wani we ya wodi abedie ye ho also bando betime bibia from obeka cho ontime yen so obeka cho enti bra ne be pie mo ABA Herbal Clinic numbers ni 0541 56 51
99 0541 565199 and that's 050 281 2161 050 281 2161 ABA Herbal near Joseph Senya Mensa Ampa. Also for 3 days. Was the idea of a one of the new good and one fan was so. And I could be a 2 year dealing in Asiama. Dr. Brunini shouldn't every any day on walk. Yea, Mr. Champa Brantia Sama with a woo. We shall still our pebran, a baba one. Sorry, open no. So, I invest in. Or shall car what when the Japanese Abram was a phone Ben Crown 14 Pro Max. The man said about the home. Hey, as I said, when mammy, dear Betty boom. I what die ya, sa pine. No mammy for us our pine. Hey, am I way at near my gun? Only bloody end of money. She do we are Cassa. What was when you put on Ferriad? I was saying what the answer. What do you want to go on? I suppose him. What did you ask of mammy? No, I can't. But I made the champion to me when you be a brother. And the abuse of mammy. Go back to the fool. Just at the Amian say, Obia or bear woman. And I medium is suspecting a downfall. So, I didn't was yeah, as I 16 16 15 16. A big good. That's a 170. Hey, Sabi, my Omega Padia Cabrofo, Mujiniamo. And the enemy had the Cadacat in the Frafran. And upon ye, any identity, just say, yet the young away. And no more would the English, you know. Killing me suffering, killing me, break my neck. I'm not your sister. Killing me suffering, killing me. And I had a pony, and not the end of say, Unyawe. Hey, yeah, Mamma war. My lady, a man, sorry. Not a man, sorry, almost sorry. My lady, the American won't ask you. Here, I was a man to me sorry. Equay, and your man cost would the demonstration. Oh, Baba, my baby, back. My lady, the near man, blow. So, the near man, my lady, will be back. Shall dear baby, to me, a year, when your brandy started. Come on, I won't call me no. My lady, the uncle, a dear one day, a dinner medical can carry a bay for no. Where a bay, and any bread, and what the eyes are the only says, so you say, you swore, nothing cabenwa, and while a bogger. One walk on any man, ya malady on your mind. Et you are baby be a befier. No, my lady make what Nancy, no man your people they have found. My lady has our bow on. The Berman money diacra bemia. Mina me catch my lady. Mina me catch a war. Mimi person me money penny not yes, or banny any pobonini. When the poboni, adias, I can't attend council. My lady, I say, go, Fair dear friend is a meat to me, be a bra. Me and buy is meat to me. It's a quack, and to me, there's all banana, my fabi, too soon, be a fabi. What would you have to turn up? Now, my lady, or pass a CA, all certain on candy won't be a Nasum Biemra. Young man who was in Dwada, one church and Yaman Channel, one declare be alive. And to me, combat, oh, quite the hard quanyambo so many nights. No matter what they are now, Malady, no, eh, say, why? I did not buy what the suburb would be. Yeah, crashes. Yeah, contact. Malady, and my beat more day. Had yes, I for one, year for one, yeah. Had a year for one, why, yeah. You have myself away and to be a. I'm sorry. I'm sorry. My lady at the danger boy at tea. Says the same Yahuman at all. Yahuno said the onion pay a dube fem a fidia bay. A fidia bay. Yadube fem. I began fidelity in the say. DNA I'm making. Yadin cranning in our bed. There's some crown on any way. My lady, you say metan at 12 woman family. One I do your wife, my lady. Dear Dick, I go bet him. Maladu de car. Now we turn Trump. Any panel. What we want to bet him the son. Or bet him the son. For any pobonini. Or before any pobonini. A dear way, my lady. Union and Cabes also.
enya de po obi ka so ba ne manage woman manage ni nyina meta be menachi ofo mu fa fidie mu na ye huru de wom manage ye wie case na nya ye case wo nya de besi medua asa why na de ebo ba no because asem na wo kan wo ne master no manage mi jitum na so asem bi ba ye twa bi de adanse o de asi nei malady me kan say obefa ne say agro ne adi ye de befa mfidie mu kra no na bi kra ne bi kra nya ni moja malady wo ba watimi aye nei watimi aye say me za champo o katiti asem titi asem chata ne press na mfidie ni ho na mfidie bia ni ho ababayi watase enfie nso enso na ato ade ansore na ne ye kan say wanye ne yie ade ansore bia amfa no so e na bia no so ye ka so nkonkwo wan no what you say when you so ho bem eyen so hwe me za champo bem man sabi o enipa enye so hwe me za champo ya mani kwanta me de bibia ne de sha bonsam we ya bonsam asem eyen so hwe bia nya bonsam enso hwe bia bonsam malady yes kan tira wo mu tiase enso hwe bia ya bonsam ya ma ni wa sem oba na suban eye suban fun malady enfianso oda wadi for na enso na aba ade asoda oda oba minu ani oba fefe ogoto mumma abram pensuo nom abram papa pensuo na nom abi je mumma nsuo nom yo abusafo ye na Awurade ase we wanye wo yadu san wo be sade mi dwanu na hunam nyina ne ya ko pe mi ma no no mota watimi ada se Facebook fo no so mo support no e me ma na ewo mu no amo support no abram ade ado de asunje fie na je Yankopon ba Yankopon sungungu Yankopon ko bia be ba che mo ma mi atena se ma mi edi sanie na ye ka pom de wasan abre bia de bendi ka kan ne se yade ya obi no wonsa e ne kese fi yade no do nyina Yankopon no bo ma won kwande ya na ade aseda ama no yenka edusa herbal mixture ene ne capsules so wasam edusa ne design ba capsules so wasam ene bre mi no ba beka koko asam na no beka koko develop na check ese pan ne akese tutu awoto ebro ni hemorrhoid ni nyina ra design ba mixture ne design ba capsules etimi no what the other say about Herbal shop drugstore license chemicals will be a be woman was me produce Herbal mixture any design back capsules no therefore I have nsuo no capsules no no na madansie ni na amanfo de atoso no yon de to yo omomonom na ka madansie no bo say eduro no nyame adom adansie sombo e wo ho pa enti design Herbal mixture ni design back capsules no wo benum amna yikoko ni siyade biara e woni pedua no mapie ama ho aton ananu me ma mi ni mi nkomo oni mi die wose okonu maduro bi me de mi mo adu kuro din o wose ma mi edu sawo don die ye o eye papa ye manu mati ase na me ana ma na nipa na ye bebrebe edure no ana boa me na me ti we no wose ma ya ti we so me kwatra we no wose me twa me to papa so pa ni kwesera na wote wono o tware to chese obi ya de he na adwumi nkwandem obi eduro na emomo no de ye papa na wose ka hwasam adusa no betimi anom akoba bia wo pe fansuo ne kaka so no honenom uye free edu na pa na wose sebe uyi wunsu mu wayi ni correct one uwia wata de wafa hye wo ko ba bi enya mate na fie de ho de nam de yi mi nsu mu na wo ko na boss busa sa de na wa ma adwuma wa kan kire se me ko ye no na ye sebe ba cho ntisa adusa ye adwuma kama ayi adwuma kama me ka kire na abrampen se wosi kasa wani ade so wa mafia busapani Judas eni ade kasa wa kasa no woni adusa ne baby betutu no adusa ne to pain yesi ya wan kasa wo bi ho pain nan kasa wo bi ho ameso e adusa heba mesha ne kasa se ya wo bi ho obi ye adwuma den wote yaw wote bre wodana ne honam tutu ne honam dwa no ne honam gire hwira adusa heba mesha ya wan kasa etu yawo abusafo etu yawo obi wa ye kene kokko no woni tim enti no okwa ni tim no okwa ni minimu ni kokko no wana sum no otiti na sum wodi dwie wurura na sum na okwa ni minimu na oposa na ni oposa na ni sa na ni su nsuo etigu no ade ne be no ase musie bi na wo wani so kokko agi ni pedu na boso se tam ana no kra do bi se ma se cataract am say ye nsa se ni treatment a
bosume na watwumi ni so claims ko hospital ho na sa ko twabra wo ba mama do sam say koko mama wani pru so wo posa wo be posa na ye me de me jani me no so checheme ma me ye koko so doctor say katara am to you say katara say kata pillow say de be yo whatever it is me catch say ye koko mama ye nya sa de no na ye nyintum say ye ha banu na ye adwuma de ode yare saba na ye rade wono so na catch ye say ye ni aduaba ni na wo de odi kontom ne no ni odi menke ni wie ne che ne kontom ma wase me de mi ni wo be wadi banche ne de na haba na ka ho na ye duro abusafo ye duru kase wono ma ba boa wadu san ye duru kase pa ananu me bebe teacher ni be wono madu san wodu ne ye edu ne ye yo madu san edu ne ye de ma so me de me nka na de me se ye na ka sa akeka ne ma bo mu ho no me ne wo ka say wo bo Herbal shop drugstore license chemicals will be most me producer Herbal mixture any producer Herbal capsules o akra and I will hear me wo ko okan si drug lane tina telegu wasapo repash bebre halos bebre na bo chance 17 tokra house of drugs baby bi wo akra yankasa branch na ye wo abekala pass ye be Las Palmas pizza man danechi e ho ne wo kona be ngubo kumase a ye kumase so me magazine makro go down mu go filling station o makro inside ne wo enne so me magazine makro ye nya overhead head na sisi wa go down na to so no wo ba ye wure mu go filling station petrol wo ba ye wo ye won fidie ye clinic ye be hwew enu bebrebe ye wonu bebre ye register ye funya de do fene GS CF typhoid de mala herb ni malaria dro GBP for arthritis PDS for pressure diabetes stroke ye wonu man capsules for mema prostate for prostate health chest natural spice drink immune booster enu odo am bobo din nyina ye nu urade de aba na ye se de no kan wasem na ye koko adu tatahwe wo ye be ma mema sem wo fam eni ma nkoye wudi sinu wa woso wudi sinu wa pete no abre chese wo anka to se be ma ko resore na ho de na wo fam a fadu sam me chane ka kapsa no yi capsules no tu hwe me chane na ntem no ya ice cream cup no anase tablespoon kokwatre no twa 6 na faka capsule no tu no nanu na pa no na nwumre enka no mko adwuma na ye be ye wonti mu adwuma no wo anka be giedi mo hwe television eduro na de TV ne so no edukuro no wan numbers na egu ho no wo de wo phone no say ye phone you to be twa camera eye twa eduro no number ni nyina wo de ha ho mbo no abo mistake twa eduro no gida TV na nimu atwa ka ene number na eduro nyina enti wo kona wo pa bia wo de chie ni para say eduro we na meka wasem no na wato na aboa papa what I say wo bo wo kase gudi paso wo ya ba mi de wo na fa pampa ye di animu ni agro enti okotwa scan ka chese o halitosis with sim with halitosis that is o tiri cancerous yesu nti emparo koko na ye osa koko na ja nkaboni wo mu koko no kwetini ba wo yem etimi je o ya de bi se exparo ya na se osa koko because koko na kasa ye kuro koko ye kuro enti na koko wo bi so je na ye otiri hu moja na ba bia moja wo bia na kuro ho mena wo kasa namba na TV no so na wafa mo tie radio no mo nyam pen radio me de namba ni betudwa wonti bibia sa na wafre ye be chechire wo mu wo de ne tua oto se kokromotie no madu san Herbal ne capsules wo ye oba wo bu nsa ne man koyie me se do ne to pain enti wo bu nsa yawa wo bete wo yase tutu wo tena sa na ha se de wa wo fofra afabo tata wo no wo tena sa adwane se wontimi ni na wa kire auto aye wo ya ade na be short to se afabo no wo de onye ho Medusa me chane capsules ebi wa ye family planning enti fi wo no wonya irregular menses o menses no emeye eba ne eba kina na bi ko ani etuntum blockages dia dia bebe no Medusa me chane capsules wo de no Medusa me chane capsules wo ya sesa wo no ma wo bon so oba frame ma Medusa ne papa Medusa na dance e obedi no wa wonti ase wo ko Misty Herbal okuma ase bi wo Freddy Mens wo bi Coronac wo bi PFA pharmacy Oswald chemist wo ko NS chemist Costa pharmacy Adiya pharmacy have me PFA will be SAS pharmacy when you na Adiya me na tuntum bi oh ba bi te setakwa o was e bi duro fie bi ho takwa de monko pena wo Coronation Junction kramofo dan enhwe ani mu a mo kofrodua Eastern Region monko Gapsen pharmacy eduro ni sun ho krobia wo so wo mankasi makwa Jeff krobia wo so bia kokoko tete wo sisi ade tete wo munam yawo embre ye wo bi wane de adwun so wo ma de hunu
titu mema no obedwo so ntentem ni process one check it what was da kopɛ na news on season ya pɛ say the catita oni option rubber na de beto be manu na be ma ne fa rubber ntumu kura no na wonya sikua ene kadwi na de rubber tumu ade na abeye wo hu say odun so ntentem sa no wonya rusa mesha ne kasa na asera wono no ma case na wu wo beti de ye wodro abre bia wonya nsunsuaso bia I'm telling you ebe bo papa Johnson tentem wodunso ne bia kam wodunso na wo chim ni nyina no by the grace of Almighty God with the 2 year rahaba mu abusua mama yin ntum se ye wo nyankopon ade bo mu no oh papa won nyansa with the 2 year rahaba mu and it works a ye adwuma je number no ye bre na ye be 0500 110 115 0500 110 115 0500 110 115 and 055 700 9824 055 700 9824 055 700 9824 do dey ara sabano eyerade wo fo wugidie eni edu papa bia bano so dey asa gidi koto na wachira wo hyen na so ka sedu sa heba na ya jo so say madanse ni God bless you more yara say papa ananya kopon hwe kwa wo so 0554931920 0548931931 and then some stores. Hey, Edino. Hello. Hello. Oba pampacho yentio. Hello. Hello, yato kakasa. Hello, Bacho Sompa. Ane. Bacho. No, my selection Hello. Me do for yato kakasa. Yeah, asemuni. That's all I want to say. Me hoye. Hello. Hey. Hello. 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 Pacho udini baby akase free. Excellent. Good afternoon. Afternoon, Pacho. Yo, I giant you. I have some more. I mean, one of these days, a brand, you know, never you know, Essa, of the Frano, Essa, and I made the party, they are an estimate. Often I didn't any attention, and I unhope nature party. Now, the only thing I think that you know, in your man, still, and never buy. I'm friendly now with the 2 million. So we didn't get any question. But then we wait your party, you know. And the former one gives you that, of course, because one bread. One bread, you know, all man has been a very young. Yeah, that's it. 0554931931 0548931931. Hello. 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 Azuka, e kwam de me why apon. O chire be shi.